Tumor na mozokot predstavува tumor. Treba da se kaže, da se objasni što je to. Vo mediciната секоја неприродна израслина, koja što nekontrolirano raste, ja narekuvаме tumor. Znači imame tumor na bilo koji delo telo, to tumor na koža, na koski, na muskuli, na bilo koji drugi organi i vo sklop na тоа se javuvati tumorite na mozokot. Tije neprirodni, nekontrolibilni izraslini. Za žal, do deneska mediciната nема najdeno odgovor zašto se pojavуваат tumorite voopšto vo čovečkoto telo, isto така i tumorite na mozokot. Se znaat nekoj faktori koji što nije gi vikame inkriminirani faktori koji što može da doprinesa do pojava na tumor, tuka se nasledni faktori, familina predispozicija, odredeno zagaduvanje i taka natamu, izložuvanje na radioaktivni zračenja, na hemijski elementi i taka, međutim, jedna konkretna pričina nema, za žal. Koji su najčestite simptomi? Vo odnos na ovako zboruvame za tumorite na mozokot, jedan od najčestite simptomi je glavobolkata. Međutova ne je zadolžitelen, znači možda ima da postoji tumor na mozokot koji što ne ide so glavobolka, od jedna strana. Od druga strana pak da ne gi preplašime gledačite, ne sekoja glavobolka znači tumor na mozokot. Međutim, ako gi redime po redosled, najčest simptom je glavobolka, to osobeno glavobolka koja što je pratena so gadenje i povraćanje. Ponatamu sledat različiti drugi simptomi, zavisno od toga od lokalizacijata na tumorod, vo koji del na mozokot je smesten tumorod. Ako tumorot je smesten vo motornata zona na mozokot, će se projavat da sprotivnata strana od telo, to slabost, motorna slabost, paraliza na rakata ili na nogata, grčevi i така. Sve zavisi od lokalizacijata na tumorot. Кога е алармот за на лекар? Како го граѓаните да знаат кога да посетат лекар? Ете при големи главоболи. Па уопште, не само за ова, него за било кој здравствен проблем, чим нешто одудара од нормалното однесување, од нормалната кондиција на пациентот, пожелно е да се направи лекарска консултација. Лекарот понатаму, пратејќи ги симптомите и знаците, odlučuva što ponatamu da se pravi vo diagnostička smisla. Дали кога ќе се спомне тумор, веднаш можеме да констатираме дека се работи за канцер или пак не? Не. И туморите на мозокот, како и воопшто туморите во човечкото тело, ги делиме на бенигни и малигни. Ona što velite kancer je grupata na maligni zabолувања. Znači i na mozokot postojate benigni tumori i maligni, za žal i maligni tumori i postoja така наречени metastatski tumori, znači tumori koji što ne poteknuvaат od mozokot, туку дополнително дошле во мозокот. Например, многу често карциномот на градата кај жената знае да направи метастази, да се угнезди во мозокот. Или белодробниот карцином знае да направи метастази на мозокот. Или карциномот на простатата исто така знае да направи метастази во мозокот. Како се диагностицира тумор на мозокот? Prvo i osnovno je, kao što rekovme, kontrola kaj lekar. Lekarot, opštiot lekar, matičniot lekar, treba da postavi somnenije. Vrz osnova na poteškotijite i kliničkata slika kaj pacijentot, matičniot lekar treba da postavi somnenije deka može bi se raboti za tumor na mozokot i da ga upati kaj neurolog, kaj specijalista, koji što vokoliko go potvrdi ova somnenije, postoji algoritam, postoji diagnostički redosled na postapkite koje što treba da se napravat. Tuka spađa kompjuterizirana tomografija na mozokot koja što će ni dade postoji ili ne postoji tumor
kada je lociran i otprilike kakov vid, kakov tip na tumor je. Ponatamo sledi magnetnata rezonanca, koja što ni dava mnogo podetaljna slika za prirodata na tumorot, lokalizacijata, goleminata, soodnosot na tumorot, so okolnoto zdravo mozočno tkivo i drugite strukturi. I voglavnom tije dve proceduri se glavnite vo diagnostika.